Kohaman kaparabayin how Jesus Christ. Haga gospel midagas ngi ngilayos ngau u Jesus ulapin koit ya arngut kibriu kiba shong suit. U Jesus dumok ya kimin simbaman bar kilamino na kina arngut kibriu. But minin ngilayos ngo naga gospel junga Matthews ngiyos u Jesus dumok ya ka eriong hakaduria. Uji dumok ya ler bad keduria. Baru uji lepin pau ya ka bor jung halor ka halor hiye kiye baro jungan ke perthei. Don ki ba ong kaneka eriong ka bajur hakaduriau kato kadai ke jingdom jungene arngut ki briuk baksong suid. Nama arngi leus nguminin haka gospel uji kiu haka ling but renggad bar kisenran but kidang late sha gadara da gospel ngeleus ngu kila poi haka tain gadara meaning ngeleus ngu kila kiu haka ling but kidang late sha gadara haka tain gadara but kine arngut kibri kibak song soid kimen simbom man kitip ba ujisu udang wan haka tain jungi ujis udang wan haka tain jungi kine arngut kibri kibak song soid kitip ba ukunu blay udang wan enda ujisu uwan hangne haga tain jungi ujisu unsa beno nangi nangne kitip te katoka eriong kabame haka duriav kalong ke jingdom jogine arngut kibriu kibasong soit bale namar kim kwa ba ujisu un poi haka tain jungi hendrei ngilios ngo ujisu le dumok ya kaler kabajur bar ka duriav bad uji ulapini ya ka bor jungu bad uji poi haka tain gadara marsin uji poi haka tain gadara ngiyos ngo haka gospel mindam kini arngut kibri ki baksong soit kila lekum no kilawan hakamad uji bad kila tip ba uji udai ublay ukunu blay kini arngut kibri ki baksong soit ki tip ba uji udai ukunu blay dene kata godaw kila ong meron gam ayu barngi kokunu blay meron gam ayu barngi kokunu blay ki mensim baman ki tip ba ujisu udai ukunu blay entre meaning ngelios ngo haka gospel hadinu jisu ula dumok yak layer bad keduriaw bad yak keduriaw ki sinran jung jisu kila klikum no enda ki yoy yakine baro kila ya ong ubriu ayu uba kum une bad war layer bad keduriaw ki kongu ya ki senran jong jisu kim tip ba ujisu udai ukunu blay ki senran jong jisu ki yait ba ujisu ki snap ya ki jinge khai jong jisu bar ki yoi bar ki kampla ba ujisu ulale hendre kim parts ngotu ba ujisu ulong ukunu blay kim parts ngotu ba ujisu ulong umasaya unong panim jong perthei ba udon ga bor halor ki bar jong ke perthei ki apostol jong ki senran jong kim parts ngotu ba ujisu ulong umasaya hendre mindagas ngi gospel ngios ngom enda kini arngut kibri ki baksong sur ki mensim baman enda ki yoy ya ujisu kilatip ba ujisu udai umesaya ukunu blay but kilakra paadi ujisu ban beno yaki haki sniang but ujisu ula sha but kilarung ha kisniang bar kila iya but enda kito kisniang kila ya kito ki no ngap sniang kila lekum no kila late shaka snong bar kila ong kat kabala jia yak kibai part kibriu baro shi snong kila ban hakamat ujisu but kila kerpad kumno bar kila kerpad ya ujisu ban mino nakat tain jungi baro shi snong kila ban hakamat ujisu bar kila kerpad ya ujisu ban mino nakat tain komin ko para baid haga jing shisham ujisu ula be soit nakat tain jungi bar ujisu ula wandra yak jing suk hakatoka tain haga snong jungi Henry makipar kila pait yakito ki sniang ba kila du kim parts ngotu ba ujisu la wandra yak jingsuk haka tain jungi haka naka snong jungi ujisu la dumok yak bor junga boman naka tain jungi naka snong jungi Henry kila pait tang kito ki sniang kinong up sniang kila pait tang kito ki sniang kila du katno tuli leisa araja ka gospel jungo Lukas ngi yoi arajar tuli ki sniang kila du layap te kila peit kito ki arajar tili kisniang kim parts ngotuba uji sula bandra
sasisin katoga jingsuk ngilius kunaga gospel kini arngot namar kini arngot kiburi ki basong soir don brio ban nut ban yad lenti kimla ban yad hakatoga lenti namar kini arngot kibrio hendrai ujisu ula demok ekiboman komun ko para ba in how Jesus Christ langba gospel menda kasni ujisu udang peni ka bor jungu halor ki bar jongan ka pertai udon ka bor halor ki boman ki boman ki mensim boman kim laban yeng hakmat ka bor jong blai ki mensim boman kim laban yeng hakmat ka bor jong blai na ka tagadaw ki laban hakmat ujisu bar ki la kerpadi au ban beno naki hakismiang ngi yoiru hapo imane hakapor retreat hakapor convention hakapor jingmane sakrament baro habang ibu ya ke sakrament bada habang istang ban mane ya uble habang istang ban ya roy ya jisu tengteng ngi yoi ki boman ki mensim boman ki mino na ki brio tengteng ngi yoi ki brio ki yam ki halla ki kelon hakamadan but ki boman ki mensim boman ki mino balinamar ki mensim boman kim don bor ban yeng hakmat uble hakmat ujisu hakmat ka bor jong ujisu komur ka para bain how Jesus Christ kumjuru langba gospel ujisu udang pini ujisu na hikayang ibai ban iyo pediang jing kod jing kia hak jingim jungi ban iyo pediang jing suk bar jing sign hak jingim jungi ibai ngedi ban du le sengi de ban du bon kie hak jingim jungi kini ki brio kila du kisniang arajar tili sniang kila du Hendrai kila yop pediang jingsuk hakatain uji sula wantra ki jingsuk hakatain te teng hak jingim jungi ngurung dia ban du ya bon ki ban yop pediang jingsuk parga jing sain hak jingim jungi hak jinggamen hak jingim jungi baram hak ne ke mas pukuir kumun ko param tongin kerpadia uji su ban yarap yangi ibai ban smotu ban tip ba uji su udon ke bor halor ki bar jongan ke perthai but let's say don ki por hak jingim jungi ubaman urung hapo jungi hapo ko donor jungi bat upintut yang iru tengteng abangi duai abangi le ikam ki jam jungi baro don ki por uban urung hapo jungi ibai pibi hak ne ki por tungan ai ti alade hak ti jung trai bat tungin kerpadi ujisu ban beno ya baro ki bor jung ubaman nang tre hapo jungi ai ba ujisu tayangi ai ba ujisu background ya baro ki bor jung ubaman nak mat ka par jungi nak jingim jungi nak ing kasam jungi nak snong jungi nak tain jungi baro what ai ba uji sun wandram ke jingsuk ba uji su background ka bor jung boman girungin yo mad ke jingsuk bar ke jingkamen aga jingim jungi bar ha ing kasam jungi baro tungin duwai nak benda kene baro kad bangi shiminda kene ke mas bakhoin eniero ya Jesus Christ amen.